Embereji ebiraha byaro bibiri ekyarwengera hamwe n'ekyarwa mu kigi ebirukushanga mu Kagongo Ibanda obwe bamwe barukwatwa polisi ahabo kujemera ekiragiro kya koti ekyo kuhereza omukikuro Claudio Katangazo mugabo gwe. Ebi bibiri bitandikire kurungi barukubaganisa emiryango y'enju obu omukikuro arukutwara heshatu bitu kubikira hakubaganisa itaka orutaro noho rutandikire nanyo kotakampaga nyekibanze kiwampire ne cyanje okuba ne cyamuze ne cyaswenkuru kun Katangazo tarakuze kibanze nyoka zarwana mane myaka 30 yasangira ko mukazi wahura na mane myaka 30 ati sazi inana nebiri ombazo mukati namusangire hano emero takwiza kujya no kunywa mukibanje ataka nicyeye ukacugura. Omukikuru Katangaza atwira atine butoro kumara imyaka 30 kandi ogwa kabingwibo w'empeta Shwardo bagambereryo bwanyuma yo kutunga umugore musya namugira ntati waza kwate kibanza cyabo kashiguza ukabareto mu cyanje abwenje sente ko wazitunga utaze nanga utabagurira ikindi harabazo atinyonyiza kubato muri yeshi mwana wabatiro baganisa atinyotinguza kushibaganisa no twatandikira aha twatane mando gende korgobe yakwata amashumu akabarara na Nyirusya asiba na Nyirusya Edo sije musango ikajirenga ko bakagiza ko baganisa kubateraniza byarema bwanyuma yo kuburigura ubutembero umukikuro gwakirukangira umukoti kandi ukota hamuherecwire mu ngwa hebwa umugabo gwe ahabinte biyakuzire n'umushija we twatandikiraho nanya na mutabanze nti tukora hamwe site bintu tukabikora hamwe ukanswera uko uryo musigaze nanye ndyo mwisiki twapakasa twembe twagure ibintu twagure bivanze by'abantu twayongera hato uryo no mbingo mu kibanza ati mwene ndakureba aho nkwite baruku mukwase bintu bye umugore Seswar Dabiratine Bugambo bita abana bo mukazo muto nibo bangire kwikizana n'ibiryo mukoti kandi ababahenderira hampingo patu bakambe kibanza umutabani wogo mukazo mukikuru nyo bakambe kibanza bari muranye babe kibanza na mama babe kibanza nabo babe kibanza wahura so ekyasigira okena cyenda kirikura rwagenda kibagana kitware uko cyahitaza kukwata uko nani kazi nkabagana kwa mtabani wawe kira basa kukwata omucyara Katangaza na ikirizo bwa koresa umwanya guyakwasibwa hataro kuteganisibwa kona aba bana bahakanisa bari kureta kavuyo abo bahende beragiro ekituru kweta contempt of court order so police neja korogwayo cyane muntera amasasi mugante no and ready kufa ingama mazum namuzanye ngubana cyegambira tubuza kumubwata mukamunyiga Gashakwa Timothy Mushabe.